Aking Pisil, Surau, Kampung Hidayat. Nah, kilahan niyo ako magkamong makakila na ayari kami anak kita. Ayari pa. Ayari. Ako ini. Saya ako. Saya napata. Ini pati yan. Si Mama Allah. Alhamdulillah. Tadi sana kamu? Sana ba kamu? Ara mo dali sa. Kaninya to. Dari hito lain. Kilahan niyo.
Adik-adik kita seperti biasa, saya sangat selalu jangan bawa saluran di dalam masjid dilaksanakan pada mulia. Tapi kalau dalam masjid minta maaf, minta ampun, korban dengan mahkamah, ayat Ramadan, alat-alat masjid masih dari tingginya minta maaf. Aku terus anggaran ayat kamu bos kakak dan kakak dari korban ayat kamu maka sangat tahu pasti walau masjid ini kayu maka kamu walau masjid korban dengan korban ada itu yang ini korban ayo ini korban masjid korban yo dan muslim insyaallah ayo jangan dalam satu kamu mendapatkan sama amanah dapat dimuliakan.
Semoga ya ulah negara kadiu karena kanina jadi anu tuan mulai pusna kamu mahal berai. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Lihun
padang. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doakum nabiyina azza wa urus masduaan makarun tindanyo ampa makasambung makhluk kambing. Jadi pag-umusyan ko urus maktilok kasarakan panahon pa makapin naman ko pamagping. Jadi biyaya ko doahan kayo na hindi ba kayo kami suhod ng Allah subhanahu wa ta'ala rizki halal panjang umur kalau ramai sa batinnya. Amin. Makalipa magbing apa tahun susunod artinya kami makapagramay-ramay sa kanyo ya sinumili ng kanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kadul magtoyan nga sumubri palaw magdoa kami. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ربي إنه يقابل مزيدا كما لا ينبغي للجلال والجلال اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وتقديرنا بها جميع الحاجات وتعلمنا بها من السيئات وتنفعنا بها وتبلغنا بها الخيرات من السيئات في الحياة ومن الموت. Wa'afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan Allahumma hawwi alaina fi sakaratil maut wal Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min nar Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min nar Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min nar Allahumma inna a'udzu bika min aqwa wa adwan wa muslimin wal mu'minina wal mu'minat
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Air ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaallah mengayakna perjamuan Nabi Ayaun insyaallah bahwa anak kesimpulan perjamuan kamu bilangna umustanya diwahan malaikat kaibadan artinya kaum negara dua tulang perjamuan makin nambung selepas masyarakat kain kami sedang nambung insyaallah jazakallahu khairan.
Yeah.
Jol, hidup pa. Sulok kamu tuh. Bukan dari pemper, sulok kamu tuh. Tengukan ko na imbesahan. Bang okay na pala turun, bang di balik ko magtamag yung palengkuran. Magkaibugin. Pengalaman niya. Sa 51 ko rin doon, kareparain. Yung tingog. Baka hindi magtaranong. Hindi niya kulungan magtaranong. Nasa may po lang itong tingog niya. Na? Isang, masan yung kala ko kako. Masan yung down, down. Dahil nga patiyak ko pahilo. Patiyak
may pagpapalagay. Ang pinigay na sa panahon. Sabay din natin. Gusto ako mag-ilig. Gusto tayo magayat. Ha? Hindi magayat ka. Oo. Bukan pa rin hanto. Bukan ba ito? Sabay siya para atuloy amin. Unang sinin. Hindi.
yakin